thobela ga nke ke le dumediše ka go fela nna mo go hleng ka bele le gona le dumeša ke nna ntate Thobešane. Hei re tokwa ka monna o mongwe o e le gore o ba tshepile modimo wa Thabasoni mara a senke a mo šireletša. Hei o ile ga a lemoga a efa mantšu a mangare ka nako ele ya corona. Why ka re break ba bitša gore ke sione ke botšhabelo jwa ditšhaba be ba e tswalela e ntse e le botšhabelo. Jale ge e le botšhabelo ba e tswalela ro a diputša rena bjale re tlo tšhabela mo kae, re tlo mo thetša ra mokwa ra bata ra kwa ba bang gape ge ba bolela ba re no ba opela koši engwe ya setšo mara ba re ke ya sedumedi ba re ke mpogo ba re ba e opela ba re le bona ba re ba ka seke ba mo lebala modimo wa bona ko mošošoe ba mo tseba le kgala awa re bona re tlo ba tsopola re bakwe re kgone go bona re no ka nnete meboya ye e bofa batho e tlema batho ba re ge go šetše ka morago e go bofa straight gore o seke ba wa tsoga o tswile ka mara a kereke. Re a leboga ka boripana jo ke bofago re tlo thaetša ntate wa ba bolela se se lego sa mohlagela mo bophelong jwa leeto la gago. Danko. Listeners and followers, Chieftaincy, Shalom, ke Sispi ya le dumedisang bitsong le le maatla le le phahameng le le sa fellweng ke boleng la morena wa rona Jesu Kriste lona le le phedisang. Shalom. Yo ke tshotse bopaki bo bongwe bo a ke itse ga se baka personally ke ba mongwe wa family o e leng goreng ke batho ba ntseng ba utlwa ka ditaba tsa pholoso but then ba ipoleletse gore bone ba swa ba ikepela ka moria le kganyane ke modimo wa bona. But what happened ke nnile turnaround e ileng ya mmontsha gore modimo wa legodimo o teng wa phela. Abuti ona wa ka o ne a nna involved mo series of events tse ka tsona a kgonneng go lemoga gore lekganyane is not God, lekganyane ga se modimo ebile dio tsa moria ke fake because se se mo diragaletseng o phologile without taela, without moporofiti a mo tsibosa ka se se tla diragalang. Ke tlo nopola fela di-event tse pedi tse di mo diragaletseng from New Year's Eve wa December o ne re tswa moene o January. O ile a re ha a tswa ko motseng a ya ko a dulang ko teng na le nosi go phatlhaletswe le ene fela ko jarateng. E rile ha e tsena 12 o'clock a khubama a rapela se motho o itshielang kgotsa tlala mo strateng ga se ko mmerekong o fo jarateng because ke motho o na leng extra job a sa reng ga le ko mmerekong a ba a e dira fo lapeng. Ke motho a berekelang masepala mo works so wa ipereka le fo lapeng. Yaanong a ba rapela ka ga dingwaga di kgaogana fa teng fo a khubama a rapela mare a re thapelo ya gagwe it was different from nako tlhe ha ntsa ya moria because ha isinketlhe le ga go bulwa ko moria a baya kore o na a tse a latlhegetswe ke tshepo mo ditabeng tsa moria because of
ka mokgwa o tsela di ne di ntse ka teng tsa moria. And then le gore how can motho a itse gore botshabelo ba rona ke moria, mara ebe kereke e be e tswalela sebaka se se kana kana. So it was a lesson mo ene, sebaka se ba se ntseng mo gae moria e sa bulwa, dikereke di boe di bulelwe moria ntse e tswetswe. Ya nna a lesson mo ene, mo e leng gore o ile a swetsa go rapela modimo wa nnete o re mo rutilweng ko dikolong ga re tla ntse re gola, because ebile re age group. A lekeletsa modimo ha se ne a rapela yalo a ba ikhutsanyana a robala mole ka gore na le mo standby ko mmerekong, a tshotse le vene ya mmereko e be call-o e tsena. Ha call-o e tsena a ba ipaakanyetsa gore o ya mmerekong, ha itse ntho e etsagetseng. A re distance fela go tswa kwa nnang ko teng, koloi ya thoma go spina ka ene mo gare a tsela, ya ba feletsa e eme go lebagana le ntlo ya batho gore e emisitswe ke eng. A re ene o ikutlwile fela a ntse a bitsa Jesu, ga ntse e mo kgadikanya. A re ha yo ema fa batho ke ge e mo kgwele e mo latlhetse kwa. Fortunately a seke a tswa dikgobalo, a ba a founela mmereko a ba bolelela gore go diragetseng. Mmereko ba mo romelela mechanic, bo mechanic ba tla ba fete ba e sheba ba morare e ne e lock-ile di-brake, mara se nne se mo makatsa ke gore ke koloi e ntšha. Then ba 'ira se ba se 'irang bo mechanic, ba tlhomagana ba ya mmerekong. A ile o clock-a go tsweng ko ba mo tšhaisisa ba mmatlela reliever gore no e re wena re go ise sepetlele go etsiwa di-x-ray, then re tla ile go drop-a kwa gae. Ko gore o feditse beke a ntse a ipotsa gore go ne go diragalang, a sena dikarabo, as if it was not enough. Mo February a re a tswa shifting ebile e ne e na leng overtime, ka gore na tshwantsang ka ba a tsene 7 to 7, e be a tsena overtime ya fetisitse 1 hour plus. A ba tla gae, a tsena fo gae a bula gate, ha ka itse gore batho ba tswa fo kae mo gaufi, ba mo supile ka dithunya. Ke a bona a santse a makaletse batho ba ba mo supileng ka dithunya, a ba kopa gore ba gaetsho ga e le sengwe ke kopa le spare bophelo baka le tseye se le se batlang. A re be ba mo blindfolder, e be ba o mo tsenya mo koloing e batlang ka yone, two e be e tsena mo koloing e nngwe. E be ba le ba re no man, a e nne ena drivang koloi, gonne le two e palamang le ene. E be dikoloi di tlhomagana, by the time ba ntse ba struggle-a le ene foo, ntate wa next door na a fetsa go tsena ka jarata a santsana a re o tla phaka. Ke ga a bogetse tiragalo yotlhe, ne le ka bo 8:30 to 9 wa bosigo. Ntate wa next door ke ga a bogetse tiragalo yotlhe. Wa itse go botlhokwa go nna le baagisane ba e leng gore le phedisanya sentle ka kagiso. Ntate o
a bona ka mokgwa o ba tswang ka teng le gore ba tsere direction e feng, a kgona go founela masepala because ntlo tse tharo go tswa fo ene ba botlhe bao ba bereka masepala but different departments. Ntate o ka mo next door a founela masepala ba bolelela gore go diragetseng le gore go tserwe direction e feng. Ga tsamaiwa yalo ko pele ba mo blindfolder ba mo tsenya mo mogara a dithaba tse ne go segwa matlapa mo teng kante poleke eo gate ke ko go bolaelwang batho teng go retlelwa batho teng ke tlhakatlhakano loko a re ba fitlhile ba mmetsa ba mo raga ka ditlhako ba mo kokota tlhogo ka dithunya mare ba sa bue gore ba batlang mo ene ba mo kokota ba mo phunya tlhogo ba mo raga ka ditlhako a re ke ga ntse a bitsa Jesu fa teng foo a bitsa Jesu mare e ka re banna ba powerless go mmolaya ga itse gore tota o sendile ya mo diatleng tsa bone because aim ne e le go mmolaya ka nako e ntseng ba mo keteka foo ke ge e le gore two ya re tla re tsamayeng ka gore vene re e kry-ile o mongwe a re tla re feleletseng jae a re ba mmeditse gore ba feinte ga o thanya because na a le blindfolded a bona le fifinyana a ba ipolelela gore o kwa gae kante by the time a itshikinya o mongwe ne a santse a le gaufi a ba re a re feleletseng ntšwae man re mo tlogele a sule ba le ba re no tla re tsamayeng re se ka senya nako kante ka nako eo ntate o le ga a sena founela masepala a bitsa di-security tse di mo area-eng ka mo bojanala a ba founela a ba fa direction yaanong ka go itse gore batho ba na le go tseelwa ko polekeng eo ba tlogile ntse ba ya ko directly ga nna le chopper ya mapogo e yang koo ke ya security e leng gore ya koo ka nako e ba naganang go mmola ba maketse fela go tsena sekgotlo sa ma security a ba re ba tshaba kante ba surrounded a re a ise ke tsamaye ke rapele thapelong ke ileng ka e rapela a re tsela otlhe ke sena sepe gore ke bo mang banna ba a re ke ge ke raya modimo ke nkutlwele botlhoko he ba neng ke bokhutlo ba bophelo ba ka amogela mowa wa ka mme ke kopa gore o ntlhomogele pelo Jesu o bonolo ntlhomogele pelo a re a itse erile mo a emetseng because ne ba mmeile sethunya ka mo morago a tlhogo erile mo a emetseng gore go tswe bullet ya bofelo e khutlisang bophelo ba a re ke ga utlwa gore batho ba mo mathateng ba surrounded a re o tlile a tla a utlwa ba mo emisa ba mmula ba mmofolola letsela le le mo matlhong ga o re o kry-e le gore ga se le ka maponesa a se le ka dikoloi tsa ma security dikebekwa tseo di a tshwarwa tso tsotlhe a re vene kante ba ile ba kgona go kgaola tracker e one ne ba sa itse fo e leng fo teng ba sa itse gore go na le e nngwe and then masepala kwa ba kgonne gore di-technician ba lock-e koloi ele so by the time ba lentse ba re tla re tsamayeng re mo tlogele ke ge ba kgone utlwa gore koloi e ga e gope a re ga ke re ke gopola gore koloi ele e le one fela ke 1M a re ke ge ke se ke gopola gore pension fund a ka yo tseiwa a re ke ge ke re modimo wa ka nka se bereke sebaka se se kana ka tlo berekela lefela a re ka re Jesu o bonolo ntlhomogele pelo
yaanong ha re mmotsa gore kwa ga Lekganyane go dira a re ebile le seka tlhele le bua ka motho so ga se motho a re ga se motho seo ska tlhele ebile le mpotsa ka ene a re nna ke bone letsogo la Modimo ke bone bogolo ba Modimo a re Modimo o impholoseditse ka letsogo la gage Lekganyane a seo ebile ke ga a sa ba le badge a ra ke sa tlhele ke batla sepe sa kwa Lekganyane a re ke ipholoseditswe ke Modimo o phelang go na le Modimo ko le godimo ebile wa phela o leng teng o go bonang ka dinako tsotlhe Lekganyane ene a sa go bone ke ge re itseela thuto gore Modimo ke ena a ipholosetsang motho Modimo ke ena a irang tsela mo go bonalang go sena tsela teng ke Modimo o phelang o gotlhe and ha o mo ikantse o mmulegetse pelo ya gago e mmulegetse wa o actela mo tumelong e wena o nang leng yona mo go ene ka nako eo so ke tlatsa dibuitso tsotlhe tse di sa bolong tse di bua gore dio tsa kwa Lekganyane ke fake ebile Lekganyane ga se Modimo ke ithutile ka bopaki ba kgaitsadi ke gore go na le mo dilo tsa lefatshe di fellang teng a re ke ntse ke phela le banna ba mabone ba ZCC ke ntse ke phela le bona day in day out a re he ne le gore dio tsa kwa Lekganyane ke tsona nkebe a le mongwenyana fela a tlile a tlo ntsibosa a re bona gore ke ntse ke diragalelwa ke dio tse di kanang kang tse di masisi mara ise ke utlwe mongwe wa le bone la ZCC a tla ka dikgang tse di nametsang never a ra iseng ke ebile ke tlo lekolwa le ga nne ke le ko sepetlele ka dikgobalo after incident e a ra ise go tle le a le mongwe wa mosiong a re ke ntse ke mathisiwa ke ene ntato wa next door ya ka nkisa godimo le tlase so ke ile ka ithuta thata gore tshepo ya rona re e beile mo Modimong e feta dio tsotlhe shalom